Sate fexe nan gilwang acama azu fata jam tambi njoko pap oxoye ñaal I andu I ande xoye oxu nayeta engong ñaalo mbuj ke I soxla na te def ke na xew ka ndiig ne nges ne wono xum mana kan gifaɗan rek te joxam eren andoona yee ten roog feeru teɓ. C'est l'arrivée de le journaliste Djibi Ndiaye de la RTS. Djibi Ndiaye, soyez les bienvenus. ke waag ma laya nuun moxe siyaar a nuun siyaar a refa me xeɗam xu garna ke mo xaad na jam a fada gar te a laya le 50 te baba dep bes alxamis roga fet ka jumali kani mbay ma asula inde wene jufa mbadan ne weke ngara mudan ne saate fe geno xade ngor o cowole maya lool to kam foog me mi som ref men saltik kam manat ka ref saltik mi leye kim no naq parce que we mo xaƴ na xam matam mbuga gar geno xa leya nuun naq meke mun leyka kan layka ke andoona yee ten na tax ka roog fe teɓ layama nuun faak me pantilo ke refna mbatan nene roog fe ƴuwaganga a qeñale xata mudan a xata mbatan a ƴufa den ten leyame 5 heures a commencer a bo xaye 5 heures na fada nu yega utana le a fa xata mene a fa am no xa mene xana deɓ de sekan long me digante yaaro ka Fatick fiya a Fatick fexey o fi keke jamba jeg saax le Fatick yaam o tutu i ndakanga mbaan a jega tew xa lena mene Kaolack fa Fatick mais hey i ba ngupo ngoyir meke xa tele ngenoox i leya xa caaxan kaga no malag we xaƴan mbe kariñ beto dik ke faam nox na nuun hey waage bed fata foor waay layama nuun maire na jega xu refna meke ref o xaad ne Bangol refo saxo fexe o juranam waay leyima nuun o soow yaawur de Bangol ko njurange den leyima nuun o soow yaawur de o soow naak jurgena bet arde ba ina nawa 5 heures yaayina mbaja o soxni kaaf ka mana de ngaak ne kaarok fe baba dem layama nuun me ɗuut ne xeɗanima saate es xa xeɗana saate es jam de nan layanga nuun me ɗuut na sama côté ka mbifa mana te ref na département es tout fa mana jeg nuun leya xeñale nu me tax xeñale geno a qeñ mam Babi sabar kan duguli babi mais alle nu ñapare no pek soob waaw nu ubin der xel ka leyanga meke a paƴe ko fiyangan roog fe baba deɓ xan ne ne res farogo ya wiin we mbad kan qica foofi bo xer o fe tek kino kenamo jegin keme fami ko bok lan xeda ba jegil mais mo ga engrais neke keno afam no xam mbatan nu ne refe ana de a felanga nu sa kilifa fat ke men